bo ka ntle o rata bo le botala o feta bo ka mona. Ha o re njwa le monna yo o re Jambo ka mona ka jarete ha bo botala jalo ka jambo ka ntle o jarete. Hey ho baneng bo le botala ha kana ke wena monna ha ke tsebe hore ho baneng are phapantjena mahloma ngata bona ka ntle ka jwang ke hlile bona bo botala ke bona bo leng hantle are bothata hore ke hona mo dintja di thusetsang teng a tshojwalo re bona bo le botala o keke wa bo hata yeah etatsa hao kapa maoto hao a tla tswa qenathetse mphoso ke ena bana lapeng mona re ya ba tshwara bana lapeng re ya ba otla bana lapeng re ya ba hodisa empa mahlobona ka ntle o jarete maine e le mo ba tlotla hata bohlaswa teng. hallelujah tlo hata botawa teng. hallelujah mo ba tlotla hata bohlola teng. hallelujah mo ba tlotla ba hata dithethefatsi teng. amen tlo hata ho tella teng. ai maine mo ba tlo hata ho se hlomphe batswadi teng. Ntate Motaung lapeng mona re na le melao re na le tsela tse re phelang ka tsona ha di kgotsofale hobane o bona ngwane mong ka ntle o jarete o bona ka o phela ha monate. yes bo shebe hantle kore monnenwa wa lekgowa rapolasi enwa ya neng a bua le wena ona o botsa potso a re ho baneng moruti maine jwambona bona bo emeng hodimo bona ha o sheba bane bo ba o fumana bo le botala ho feta bona bo ka jareteng ya hao. Yes ke jambo ya maine malapa mana 12 ke jambo amen hoba bona bo leng ho wena ha o bo kgotsofalla bona ba le ka bo botala bo botle athu bua nnete hona le bohlaswa ka la jambo maine Ntate Motaung boholo ba nako re le matswakeng thweo ya hore re khalla dintho tse leng hole moruti maine kenya ribetsa o tlepano hona le mo modimo a re hlomenteng hore re mele hona le mo modimo a re hlomenteng hore re mele empa rona mela mo modimo a sa re hlomanteng re batla o mela mo modimo a sa re hlomanteng. Ntate Motaung modimo ha batla hore o mmile kgaso o mmile e le talente ha o electrician mela mona mo modimo a itse mo mmile Ntate Motaung makhabane ha bona hale phoso ya re etsang ke taba ena ya jambo botala mane maine Dati jambo na bone motala bone mona bo hlokomelehile jambo na bone motala mona bo akupa ho hantle bane bo kantle ha bo akupa Ntate Motaung tsa mo sheba bua maine hle monna Ntate Motaung kile ka re ke bona nthwena e monna eno a bua yare a ke fitla haka la ka sheba jambo wa bo sheba mama ine wa mpotsa hore hona le ntho e lahlehileng ke re ha ona ntho e lahlehileng ke mpa ke tedisa pelo ya tedisa ha ile ngare hona le motho a buileng taba e tjena Motaung ka ya ka ntle ho jarete ya amba ka bobotle bobota impa dintja di etsa ratase hona jwambo bo le botle bo le jwalo ena na o motle hakakang moshanyana ena o motle hakakang hakatswa mo batswadi ba rena skatswa o tlhobane dintja di bapalla hodima
Ntate Motaung ke gona o nkutlwile motho wa mogolo ne ke bua ka high grade. Hantle ke Sesotho. Ngwana yeno ha ya kantle. O ya mo Ntate Motaung bophelo ba hae bo bankotsi mo ba hona le dintsha kantle. Moramaine abua moruti. Ka be dipuo tsa bashane. Ke nkopetse hare. Ari dintsha. Di nkopetse hare. Ntate Motaung e le hore hohobe. E le hore ho kotsi. Maine. Ntate Motaung ka ntle ha ona monate. Ona boiketlo. Ntate na pele a tla tswa le yena. Ntate Motaung kutlwa taba ena. Pele ke tla ya letsatsing. E bua le wena. Ke re ka ntle ho na le dintsha. Ka ntle ho na le dintsha. Ntate Motaung. Ha o bona jwambono bo le botala jwalo ngwana ka tseba hore ka ntle mono hona jwambono ho na le dintsha. Ha o ka ithuta ntho ile nngwe fela moraka kapa wena moradi wa ka hore bokamoso bona bo ke batlang hore o be le bona bokamoso bo tšhabileng bokamoso bo tlang ho jama ya dinotsi fela ha ko sheba ngwanaka ha ko sheba ha ko kenya leihlo la ka la moya o batla ho itsala mo modimo a sa o jalang teng. Ke phoso e kgolo. Keke wa beha. O keke ha ba le kotulo. O keke ha ba le chai. Ane o itlhomme mo modimo a sareng. Mo modimo a sa hlomante. Ntate Motaung modimo ha o hloma. Yes. O lokisitse mobu. O lokisitse manyolo. Metsi a tlatla ho wena. Hallelujah. Lo ya hao e tla ba ye makatsang batho ba o hotseng le bona ba o phelang le bona ba o hola mo hlongweng teng. O hola mo hlongweng teng. Ntate Motaung. Bua moruti wa ka. Maphelo ha tlo senyeha. Ya moruti. Bokamoso bo tlo ba le rotho. O tsebe hore modimo o batla mo a hlomente. Maine e pheta. O batla mo a silente. Sa mo botsa botwa rona Adama. Sa mo botsa Adama. Sa mo botsa Adama hona le mohla modimo a neng a sa matshimong ya Edeni. Ema mo Maine re tlo ya mabenkeleng ho Lesedi FM. Vuma kunya ha soloke. Hey Thandi, ha ke ikutlwe hantle le hano laka le bosula maoto le maqaqaile a rohile. Ho bonahala hona ke bothata ba sebete le diphio. Eng simpolele hore ke hloka ho nka meriana meng hape. Hona dipidisi tse ngata ho ama sebete le diphio. O hloka ho itlhwekisa. Ke ne ke na le bothata ba direthe tse opang. Ke le ka nka marothodi a A-Vocal Boldo Sinara le Nefrosolid. Nka e fumana kae Boldo Sinara le Nefrosolid ya ha A-Vocal? Di-chemisting. Re na le dipuo le meetlo e fapaneng empa seo re tshwanang le sona ke hore kaofela re batla lepato le nang le seriti. Tshepa client ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24. SMS tsa Lesedi ho 34774 ke Lesedi nomorong ya 34774 mme re letsetsa. Clientele Life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. Moya waka Jesu wa ubitsa hakule bue wena lizi ke a bona o kene ka jeno le wena o repa karanana la makgulong a matala ivodia le wena seema jwale le kgona hore fumana ka maranrang a maholo a Lesedi FM wena Thapelo Solomon le wena nkadime mokete le wena Lucky ke o shebile ndia ke tsama le wena Tumelo le wena rena le wena le moruti Maine o seng hona mo fokeng e motle ha ke qala le nnaneng lena o seng hona ke ne ke kopa hore modimo ampa re dumelle re kene kopanong ya hae e kgolo ya lekgotla la hae le manyeloi mme ho tseo ba di tshwereng re mpe re akgele fela
bana re akgele ngwana e ho buang le ena o seng hona ngwana ka bokamoso ha boka mo wena o nahanang hore bokate e tswa mono mo lente maine jwalo ka o bua ho sengona o re hona le dintja mane tse kotsi kantle ho jarete a ngwanaka ai futa kantle ho jarete boyo kantle ho jarete Date Motaung di khapa di teng kantle ho jarete Date Motaung a ke le botse molomo wa Jehova re bukeng ya khenese kantle ho jarete meokgo iteng Genesis chapter 3 le khapere page 8 re ya ho yo hey bona ka ho tala ho bi ngwana ka kantle ba bona ntwena ya hore no bolele hore wena ka ijwang kantle ho hobe yo Date Motaung re bua le moradi eno ho hobe Amen. But sorry sir, mosebetsi ka letsware lema o bo lebele. Ya kena Noah. Ya etsang ntho e ratang Date Motaung re serele temaneng ya borobedi kgaolo ya boraro temaneng ya borobedi. Jwale ba utlwa lentswe la Jehova modimo ha tsama tshimong ka mantsibuya ho phodile jwale ba utlwa lentswe la Jehova modimo ha tsama tshimong ka mantsibuya ha ho phodile na o ba beile ho ka shebana kwa modimo a tlang ho bona ka yona ai phodile empa ba batla tshimong Motaung tshimong mono ho na le sekhutlwana mana kopana le Adama le Eva teng empa bona Date Motaung ona Adama le mosadi wa hae ba ipata hara difate tsa tshimo ba tshaba sefahleho sa Jehova modimo kaina o tshwanetse be mo simong ya Eden o kaina o tshwanetse mo le sekhutlwaneng sa modimo a kopana le wena o kaina Date Motaung bana re ba file dikeletso re ba file ditaelo re ba file dikgono lo falo potso ke ena o kaina ngwaneso Date Motaung ngwana eno ha sa tsamaya lentswe la batswadi ba hae sa tsamaya lentswe la dichomi tsa hae kaina ha sa tshwara keletso ya batswadi o tshwere keletso ya metswalle ya hae ya monna ngore monna o tsele ha o le hae tsena ntho tsa ha o di tla ba hantle Date Motaung ke tshaba jwambo ka ntle o jarete ke a botshaba jwambona ke a botshaba jwambo ka ntle o jarete ke a botshaba jwambona ngwana ena ha o mmona di tjena ke jwambo ka ntle o jarete ke a botshaba kajeno ngwanenwa metswalle ya hae e bapala ka yena ke ngwana ya tletseng ditaba ke ngwana ya leshano
ke ngwana ya senang nnete, kajeno ke ngwana ya maka, kajeno ke ngwana ya senang le boikemelo. Wa bona wena ngwana ka ire ko bolelle bophelo bo batla o be le boikemelo. Bora maina re ya mabenkeleng. O na le mathata ka mafu a mang a mmele kapa mathata a tlisitsweng ke COVID-19 ka masole a mmele a fokolang, ke ne ke se ke nyahama ho fihlela ke utlwela ka antioxidant e leng di-capsule tsa Poseidon. Poseidon e fetotse bophelo ba ka ka o fela ke shebane le dintho tse ngata ha jwale e re di-capsule tsa Poseidon di o thuse. Ha e sa re Poseidon ha se Poseidon, e fumaneha dikhemising tsohle. Clientele Legal e o nolofaletsa hore o finyelle tshebeletso tsa boiphihlelo tsa maqwetha. Naha ka bophara re na le sehlopha sa maqwetha a emetseng ho thusa le ho emela lekgotleng la dinyewe ha o hlokeha. Maneso ho 39777 Josie ka o bona Tshepo Lizzy fani wa semolao wa insurance e o seng ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete. Ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo. Na o setho sa letlole la basebetsi ba dipenshene GEPF tsena ke tsa mmuso. Na o dula Phuthaditjhaba le dibaka tse haufi le setereke sa masepala wa Thabo Mofutsanyana. GEPF e tla be le holong e kgolo ya Phuthaditjhaba, multi-purpose hona Phuthaditjhaba ka Moqebelo wa di-9 ha kgwedi yona yena e hlola matsatsi a 9 ho tloha ka 8 o'clock hoseng ho fihla ka 4 o'clock mantsibuya. Ba tla be ba fana mono ka ditshebeletso le ho thusa ho araba dipotso tse amanang le dipenshene ke GEPF. Wena ntho o tlamehang hore e etse ID ya hao, tlole ID ya hao ho lonyena multipurpose hore o kgone ho fumana lesedi ha o le hloka hona jwale. Nomoro ya GEPF ke 0800 117 669 0800 117 669. GEPF, your investment, your future. Whoa. 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 Ngwaneso hako fe pina kiena ya the Holy Cross Choir. Amen. Ay, amen, amen.
Maine ababatla ba le tshimunya edeni abotsar o hokaina o hokai hona jwale ngwanaka ngwanaka dintja ditemmane botaleng wow ngwanaka dintja ditem botaleng hona le ntja botaleng moo e bitswang dragi hona le ntja botaleng moo e bitswang dragi hona le ntja botaleng moo e bitswang pilisi hona le ntja botaleng moo e bitswang phofshwana hona le ntja botaleng moo e bitswang nyaupe hona le ntja mono botaleng mono e bitswang khunwana ra ditlhaku Thabisa dihoho Maine yo kantle Jambo hona Jambo bo bona ka bo botala ngwanaka hlokomela obane Jambo ha bo botala fela bona le bembao mai jo pheta hape ntate Motaung ke Jambo bona le bembao ha bo botala fela ha o ka ba palla Jambo ba dintjatse hona le dingil ngwanaka hona busiu na le bembao hantle busiu o ntso ya udimo le classe ntate Motaung hona le ba tsama busiu fela busiu bono ke ba bona ba botseba ntate Motaung ke kopa fela ke hopotsa momamedi ke hopotsa hore dibeke tse pedi tse fitileng sale re tshwere diprofobia e sale re mathao diprofobia mme re ile ra re diprofobia e tshwere tsohle tsa bophelo kaofela tsona Maine jwale re a itukisa re nka leeto re kgutlela bukeng ya diprofobia Maine ha o ya ho diprofobia o tlo hlalosa buka ena ya diprofobia momamedi kitse ho wena buka ena e ka wetsa hore o be le tšhelete ka tsela e tshosang buka ena diprofobia e ka o lukisa ya lukisa le bophelo ba hao ya lukisa le bophelo ba leshano bona bo bophelang
ya lokisa le bophelo ba maka bona bo bophelang, ya lokisa le bophelo ba hao ka tlung ha hao lapeng le hohle mo phelang teng. Buka ena diprofobia ya maqhepe a mmalwa fela hona jwale re o 537. Maina a kompolelle go tlile jwang gore modimo ka dilemo ha isale makgulong ke ya ngola 1985 hobane modimo le montsena ka kgwedi ena a ile a kgetha re thuso le maine ke kopa le ke le shebe buka diprofobia go tlile jwang maine Motaung ha wona ntwe modimo a etsang fela hobane ke modimo ho bolela hore re tlile mona bukeng ya diprofobia ile ho eletsa tsiunyana ya ho qetela maine o reng man ha o tla eletsa tsiunyana ye mpe kakata re a re khutlele maele bibele ri diprofobia di ndate Motaung motho kapa manga pa manga kanana re fapo he tsare ya fapo he le letho are ya fapo he na mona ndate Motaung empa ke mandate wa le hodimo ba ne re phela tsuntsempe Momamedi reo chapter 15 me moruti maine o re ke verse 32 ya hanantayo o nyedisa moya wa hae empa ya mamelang khalemelo o ruwa bohlale shakelete manena hape ya hanantayo o nyedisa yena ka boyena unyedisa moya wa hao o nyedisa moya wa hae e seng wa mang kapa mang ntate Motaung kana ka ona hana hore kwena ya bohlale ati untso unyedisa moya wa hao a maine tsa mahle monna ntate Motaung wena ka bona ba hao o nkile ha mora o thuwa moya wa hao o thuwa seriti sa hao wa bo wena ba hao o nahana bohlale ati o bua nnete o nyedisa moya wa hao ntate Motaung ha ona kotsi e tshwana lena ya o nyedisa moya wa hao ke kotsi o eisa ba bangata o nyedisa moya wa hao wena kelello ya hao e o fa hore ha o hana tayo o hana khalemelo wena ka bohlalenyana ba hao o nahana hore o nyedisa motho enwa ya o fanta we athi ka bo wena o nyedisa moya wa hao impa urwa bohlale ya ile skolo ere ya mamelang ta ha ile ka degree sa hao yes isita te Motaung inka ya mamelang khalemelo urwa bohlale ai bui ka diploma tsa hao ai bui ka N6 ai bui ka N4 ye o na le yona ai bui ka hore wena o pasitse matric ka symbol ZZ khalemelo urwa bohlale yes pelo ya hao ile pelo e amohelang seo tsele sintlwa jone urwa bohlale ntate Motaung maemong a jwang ntate Motaung bohloko ke bona ke ba hore bana ba rona ba bang yo
wa rua bohlale ngwanaka ha o samame Ntate Motaung ha eba a samame le batswadi ba hae bua maine hle mathela pejana ntse re lo diprofobea ha ona mo re yang hape santsa re dutse nakonyana le khepe ke 348 Momamedi re ya 548 bom mamela o nyedisa moya wa hao ha o sa mamele ha motswadi wa hao kapa motho e mong a o fatayo a o khalima wena bo nahana hore o bohlale ke wena clever o tseba haholo ntate Maina o qeta hore o ba le kelello reng nna timer hampatle nna timer 100 a kanna etsa eng kapa eng a ratanga a kanna etsa tjena hey o nyedisa moya wa hao ha o nyedisi moya wa mang kapa mang o nyedisa moya wa hao o hlotse mao le ntatao yena kgarebe yena ya ntseng a ilelekisa e tlabe mo bonella tsatsi le nna ke mang o hlotse batswadi ba hao nna ke mang Hare Muruti 543 548 Chapter Lihlo la motho ya somantataye ya nyedisang thuto ya mmaye magwaba a molapo a tla le honya madinyane a ntsu a leje Ntate Motaung Bebele le lihlo la motho ya somantataye bua ntate wa ya nyedisang thuto ya mmaye eta re ntatai ha bua le yena a ba fokele tsoho Ntate Motaung maloba mona ne ke shebeletse setshwantsho kapa television ka utlwa nkgono a re ngwana hae o mo jetsitse mahlong a re wena wa loya Ntate Motaung Maine 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 ona mai arota mai Ntate Motaung o tlo bona potsi na yo ka bua Maine o rota mai a dula ntlong ya mai o na le ntlo e nngwe a itseng ngwaneno a dule ho yona yeo ke motswetseng yeo ke ileng ka monyantsha a bue dintho tse tjena ke o rute molao kakata jale ke tlo a isa kgalemelo Ntate Motaung wa hlokahala re le batswadi re fitlele boemo ngwanena ke tla mo kgatlisa kgalemelo le hae baba ke tla mo aisa yona o tla inwa ka nkare o no bua mantswe yana a le pela bora television haro ngwana hae ka ha ke moloi ka jeno lena wa tswa ntlong ya moloi o ya tswa moya wa hao lokile o tlile ho nna wa mpolella wa re nna ke setilwe ngwana ka nkeke ka bula gate ena Ntate Motaung na bana ba ba bona ntho ba etsa Maine Ntate Motaung bana ba rona nako tse ding
moruti maine sebedisa lentswe banka monyetla hape ntwengwe ntate maine nako nngwe bophelong ngwana ha o bua le yena motho ha o bua le yena o mo hlokomedisa o mo fa bohlale bothata bo bombo motho a ban le bona ke ntho qetang ho bua ka yona ha re tla puong ya Afrika Borwa re ke clever o nana o yena ke clever ha re tla puong ya rona ya strateng o nana o yena ke clever wa tswa re nako nngwe ntate maine wa tswa re nako nngwe bo clever bi etsang bo clever bi etsa hore o bo o iphumane o kene mono sa tlameya o kena teng ke bo clever nako nngwe bo clever bo ka etsa hore o bue le ntho e o no sa tlameya o bua e o kenye tsietsing habedi ho feta nako nngwe bo clever nako nngwe bo clever jwalo ka nkgono wa yentse bo ka etsa ro hloke le mo dulang jwalo ka nkgono a hobane o clever mme wa tswa ntate maine motho a qala fela a kenwa ke ntho ena e bitswang bo clever o rohaka mai o rohaka ntatai o rohaka nkgonae pela kgarebe ya hae le yena ngwanana o tla roha ka motswadi wa ipela mohlankana wa hae a motelle a moqale kwana a moise kwana hobane ke clever bothata ba bo clever bo ka wetsisa hona le mme hona jwale ha re ka butle ke bule mahala o tlo utlwe mme hore ngwanae o mongolletseng social media o mo romelletse WhatsApp e ring mme wa ka ntitsitse 086 000 3084 ngwana hona le mme ya ka bala melaetsa ya ngwana e hona jwa mme wa ka gore ba le melaetsa ya ngwana hao a gore ba le melaetsa setlolo sa hao hona jwa le moyeng mona o tlo utlorna ngwana enwa o ngotsi eng a kere ha o le clever o re e re ke tla ngola hona ke tla ngola hona ke ngole hona ke ngole hona ke ngole hona a the yona ntho yona yeo ke ane tsa mantshimong ya Edeni maine yeah maine yes re be re bitse re tlo mo khalemela moshanyana ba eme mame a bolella maponesa re rona le kekela nketsa net hoba o roka mile ntaka bua mme Data Motaung kotsi ya bana ba etsa ke tseba mo mame duntsa ithusetsa hore letsetsa hona jwang akare bolelle na ngwana ha o itse tshwara jwang mamela mme o reng o ska ipulela lebitso mme wa ka ngwana hao o reng ho wena o reng mantswe ha ke a feng ho wena o re ha tla mo hodisa o ra o ya mo hodisa so ya ntile ke na le 3 months anteng ya ka ntse ka tseno o tseba ho jwetsa sefatla mahlo ende ke ara wa mo hodisa supervisor tsa hae ka mo khotsa mo hodisa ke sa mo etse nnete o bolella le di supervisor tsa hae o bolella le di supervisor tsa hae mosebetsi hore nna a re ha tla mo hodisa empa ntate ha ya mthile a le 3 months anteng ya ka mme wa ka o tlo re mamele ha re a itloela taba ya ho maine o tla rapela wa ba utlwa bana maine wa ntho ka ofela eo ke botla ene ntho ya botleva maine jwalo ka re bua ka yona ntho ya botleva e etsa hore ha o qetile o sole o etsa botleva o kenye maine o re maine o ile a re tjena o kenye Thuso o re Thuso o ile a re tjena o kenye mamaine o re mamaine o ile a re tjena o kenye Motaung o re Motaung kore bo clever bo etsa hore o ska
tswela pele ntho tse leng siyo ngwana a etse letlalo la hae a le polishe ngwana a bue batswadi ba hae hampe la Hello. ngwana Hello. ntate Motaung a le hlohlore ngwana a hulanye seriti Hello. sa lapa la bo seretseng Hello. tswa ke yena ntate Motaung sa kotula eng sa ngwana ka mamela nana la makgulong a le a tla o goba ntate wa ka ba re a botsa na o kae o ba Eh. palla ho kae o ka ntle ho rata o ka ntle ho ba le lentswe la motswadi wa hao ka nnete ntate tshwaranya le rutle ntate Blackberry o moyeng hona jwale Maine ba huti ba ka ba batle khotso ntate ba huti ba ka ntate jang bo ka ntle bona le beng ba bona muru yes ntate wa tsindena le hautse jalo ka madinyane a dinonyana a tlangwe matheo ka kgwele ha kore ha le sa matha le a papaela ai Blackberry e ne e ka bohle ba mametseng tshebeletso ena le seditsa ding ba ka ithuta ngwana le motho e moholo tse ka ntle di kgahla mahlo hobane ha se tsa hao e ba ona temong ntate Blackberry ka leboa tse ka ntle di kgahla mahlo hobane a se tsa wa tswa ntate Maine mofukeng wa ka wa tsebana ko nngwe bophelong bana ba rona ha hona le ntho tseo ba sa di boneng le batho ba bang hona le ntho tseo ba sa di boneng wa tswa ona le motho a ka udwetsang dintho a udwetsa a penta batho a neta batho a neta ntatao a neta mao a jwalo ka ngwana ona a sa re mai ha moditse a theona le ntho a e batlang wa tswa re motho ha batla ntho itseng ho wena Maine hana hona le lentswe la sekgowa lena la batho ba tsebang ho manipulate ka Sesotho ke eng Maine ntate Motaung kore bana ba kore ba jwalo kore ya bile a o shebe a tsebe a etse ntho a batlang ho etsa ka wena ko na o mmitsa moikaketsi o mmitsa ya a ke tsebela o ka mmitsa eng ntate Motaung hona le batho ngwana ka mamela ngwana rona mamela re bua le wena ka jeno le moruti Maine me re tshwere buka ya diprofobia mona re tshwere buka diprofobia ere leihlo la motho ya somang tatae ya nyedisang thuto ya mmae magwaba a molapo a tla le honya madinyana ntsuwa leje ntate Motaung ona le ntho e nkgannang hona jwale bua mofokeng ona le ntho e nkgannang e ka re nana o la makgulong hello mme mme ke wena mme wa ka ke bona hodimo ntate Motaung mahlo a shebileng bana hona jwale mepotso ke o nahana o tla kotula eng o nahana o tla fumana eng ntate Motaung re nka leeto fela ke ofrempe ke tlo kutla wa tseba hona le korulele le rekileng ra betsa ka lona a ke tsebe na o le kentse shelfong e feng e ne le nako ya lona hona jwale le re Maine go dilele ntate Motaung le tele le bapala la Tomako a ke tsebe kobulo leno fela motsotswana ona fela le batla le iketlile haholo o ba jale re tshwanetse re lokise bana ntate Motaung ke itse wena nna ke moruti wa Mosotho ke moruti a ho disisang ke mme le ntate ba Basotho ha ke ipate hore ke Mosotho
Ntate Motaung ke bone mme hane morena ntate a ko re thuse fela re qetelle modimo wa ka ntate o setse metsosonyana re thuse re qetelle maine ntate Motaung moya halamelana ka re thusa fela hona jwale fela ntate Motaung ine re mme ha moina ka le monyane maine ehle monna a sa se hantle maine o ne etsa motohonyana mme wa Mosotho iba wala le pai dula fatshe wa motshwara o tsela motolo tsoho monwesa ka letsoho ma ke a botsa hore na hobane o sa monwese ka lebekeng re a ke etsa tjena ke mo aiso au fele mosadi mona monwesa ona maine monwesa ona hape Ntate Motaung re a banwesa ka jeno lena re buika hore na ngwana ena hore na o tswang ha ne ke kgane meno Ntate Motaung se re le 723 ke kopa re mpere re hwanetsatsana lena fela re bua le bana le qepe 723 re bukenya moprofeta Hosea Afrika Borwa o ke ha nepahala ore bana ba rona ba tsetseng re le teng o ke ha nepahala kgaolo ke ya bosupa kgaolo ke ya borobedi timana ke ya bosupa Ntate Motaung moruti wa ka 723 bajala moya mme ba tla kotula sefefo bajala moya mme ba tla kotula sefefo bajala moya maine ba kotula sefefo Ntate Motaung o ne le bana ba o se qadile sebatsweng o kopana le bona wa mona ngwana eba hore ka hara sefefo Ntate Motaung potso ke ena o jalla nthekekeng wa kgona kotulo ya yona Hosea Ntate Motaung modimo ha bua ka moprofeta hore bana ba etsang tjena bajala moya mme ba kotula sefefo morena maine Ntate Motaung mohlang sefefo se tang ha ke tsebe na se tlotla se tswa ka borwa ka botjhabela ka leboya ha ke tsebe na ke ngwana fenya makgulong e molatanye le ngwanaka e pele sefefo se tla pele moya o moholo tla tlore lukisa Ntate Motaung o na le moya o tlang o mobe o na le ke bua le moradi enwa a kompo khutlela o batswadi ba hao a re lo etsa khotso re ke bua le ena wa mohlankana ba fanas bua le ena moruti maine Dr. Thuso re le boa hle ka mo ka ordinal race re le boa ntate wa ka re le boa Dr. Thuso re ngolletse ordinal a ra khona baruti ha ke tsebe ke reng ho lona Ntate Motaung re ngolletse re santsane re le hare ke Dr. Mashudu Dr. Mashudu ke tlokopa o ko buele na bana bona le sengwalwa sa ntseng a se hlophisa sa bana empa tseo ke tsa hao Ntate Motaung bebele re ba jala moya ba kotula sefefo ke le ka utlwa memo nga bua renkeng yes muruti na o bona hore ho na le sefefo se mo subileng ntate maine o emetswe ke lebitla
a re ngwane eno o sa emetswe ke lebitla Hallelujah. Moruti wa bana ba ntse ba matha mabitleng hona jwale. Yeah. Hona le bana ba kokomala mabitleng. Yeah. Yes. O ya o semo ya le mantsibu. O re ulo bua le mmae le ntatai ba phomotse. Ska ba emela nako eo. O ba bana ba tlabe ba falletse ba robetse boroko ba o kgetela. Nkgone ena ya ke buang ka ena Ntate Motaung no mmona le ha tsama o tsama ka boima. Ngwana o ile a jala moya a kotula sefefo. Hona le monna e re buang le ena ho seng hona. Hona le motjha e re buang le ena ho seng hona. Hosea o re ho wena o ile wa jala moya me hona jwale o kotula sefefo o kotula ntho ke ke ngwa khona o ithiba le o ithiba o kotula ntho e tla la o isitswe rehab o no khutlele hape ho yona ntho eo hobane o ile wa jala moya. Empa ke kopa moruti maine le bomme ba tsebang hore bana ba bona ba ngolla dipuo tse mpe social media a mo romelle molaetsa ka WhatsApp o mo fumana ngwana a sa bua le mmae ka tlung o sa bua le mmae ka WhatsApp o fumana ngwana ha sa bua le motho e moholo o sa bua le yena ka di WhatsApp a ngola ntho a ratang ho ingola a ngola bohlalenyana ba hae bo hosane bo ka mo kenya ntsietsing. Ntate maine ha ke no dumella o tswe lenanong lena metsotsong ene meraro e setseng o salukisa batswadi o salukisa le ngwana o salukisa le pelo ya hae ke a khutsa ke o fa sebaka nane o lena le buima haholo me ke mpa ke tsieditswe ke mohau wa modimo re ke bua le ngwana eno ke khutlele maebeng le yena ngwanaka ke bua le wena moradi wa ka ke bua le wena moraka buka ya diprofobe ya hae qala kgaolo ya pele temana ya borobedi re mora wa ka mamela thuto ya ntata o seke wa furalla tayo ya mmao. Verse 9 hobane e tlaba meqhaka ya o khabisang hlooho le letshekwana le bohehang molaleng wa hao. Ngwanaka ke kopa o kgutlele batswading ba hao ke a tseba o entse tshenyo ke a tseba ba le mabitse ke a tseba tshepo ha isaleyo empa ya o bona itiye maoto ikokobetse phela jalo ka ngwana yo batswadi ba hae ba mo lebeletse. Ntate Motaung ke kopa ke bue le batswadi bua le yena bua ha ke hane o le sitetswe ha ke hane o le tlontlolotse a le dia seriti a le shebisa ka mahlo a batho kopa dipelong tsa lona a le ka la fumana sebaka le ekwa ke le nana la makgulong re eka ka mantswe ana hanang ho batela le ha ba le babe hanang ho batela phelang ho ba hlaisa ho modimo ka thapelo phelang ho ba eletsa allela ska ba la balahla ntate ka lebitso la morena Jesu ntate o rometse nana o lena le bue le bana hohle khutlontse tsa lefatshe hore ba eleliswe hore ba ntse jala moya ha modimo wa ka hore ya jala moya o tlokotula sefe le rato la ha le ba apese pele sefefo se fihla ba semba le kara sefefo a morena Jesu a se khutsisa o bo ba ntse ka ha sefefo ba apese ka le rato la ntate re ba hlaisa ho wena ha ba le diatleng tsa hao ke a tseba o tla ba palamisa makgulong
o tla dula ba sikile ka diatla re rapela hona jwale ka lebitso le nang le matla lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Moruti maine o yo re kana ko tsohle ha re fe modimo sebaka a etse mosebetsi a etse ntate wa ka nna ha ke tsebe ke reng ka wena ha re tla bukeng ena ya dibuka ke a thola ke re tu modimo a o etse hantle le bana le ditloholo le lelapa la hao modimo a phamise kereke ya hao a phamise kereke eo tsela yeo o rutang ka yona tsela yeo o rutang ka yona ntate maine ke tsela e nngwe e makatsang especially ka tsela e makatsang modimo o file ha ile talente ke tla re o file talente e special e ikgethang ke a leboha moruti. Amen and amen. Momamedi ka nako tsohle lenaneo lena le ha motho o kula le ya o fodisa modimo a le etse hantle ha le diprofobia tsona re tla tsamaya ka tsona mothemo go ba ke rapela gore modimo a o ntshe bofumeng a o ntshe bofutsaneng re tla o ntsha ka diprofobia a o etse mmakgwebo le rakgwebo ya ikgethang o tla ba ka diprofobia hona jwale ha re kene tshebeletsong ya hoseng. Ke a o dumedisa momamedi o senga letsatsi lena o dumediswa ke moruti motšhekwane wa phutheho ya Tseki Uniting Reformed Church a re qale tshebeletso ya modimo.